ne znam šta je se ovo desilo. Neki je kamion nešto na jednu stranu, nema pojma. Što prevozi stok. Sunčan dan. Ovdje u Kansas City. A vidite kakva je gužva ujutro, ljudi idu na posao, onda kad se desi neka nesreća, sve to zapne, naravno ljudi će zakasniti na posao. Mi ćemo skrenuti malo desno dole, da vidimo imamo prazna prikolca, malo je šofer šajba prljava, ali dobro. Wagner kompaniju da vidim ima li prazna, najvjerojatnije da ima. Znači obavezno stop znak, stati, nema zajebanci o merci. Pogled lijevo. Desno, ok. Koliko su dugi vozovi u Americi. Nećemo desno. Sad se nalazimo u dijelu koji se zove Sjeverni Kansas City. Nije daleko od downtowna. Blizu smo kompanije, sad ćemo unutra ući, da vidimo ima li prazna jedna, pa ćemo dalje.